Pathian zang fa nak le don nak thong en ni hin November nu kulen ne khat zan lei chan zonga tu ban thukan chan tha ga ban hu than kho e longlom nak tam pi ka ngai le valai chung thong pang US thong pang kan ram thong pang din chan le man chan te hen asi kho chung in kawan zau kawan mi pi khom ding kawan hol len ko bu hen chan tam pi achun thong pang he kan ma hi ape tlai tuk lo mi silo thai khi kan thai oka atlak tuk lem lo mi mu thong pang so khe tam pi ve tu tan na hen pan hi thum te kam ban e khom than lai kan thong pang khom ding mi chung kan van lu than pakhat te saban ram kong kau he pe tlai khan tu liu social media hen saban ram angai chet pi na athin hun pi na asilo khat lai kama saban hobokhi amo de ko atina amo chet namu phunin thil khe social media khen chatial te lebachim horel ten hazong kha mu kho se le jai simhana kaima kamhu ninga chon zupning pathian khamna konga kan zupning silo pathian kan zupning kan mu ning ti mi hi chu minung kan siban token ki ai khat thu chiao lo ai dang ko lai ai den na kha hi angen tu salai khri fa bu zong se pum pak zong se khri fa bu pakhat chung man mi kha za kha bible kan pom ni kan hu ning kha ai khat thulo mi zong kha tam pi chu cha chon e khap na kong he pe tlai in thian kan zup ning kong he pe tlai in ai dang mi saban no mok chom piak nak chunga khan ta chon ni chu pathian pen nak silowa rol thacham na kong kha tam pi achom piak chun nol ngai nak kong tam pi kha achom piak ton mi se le achom piak mi kha atha mi tam pi me cheu khat ne achom piak nak chunga lung atling lo mi le achau hlang khalo mi jong tam pi anum be thau kha kha chu pathian bi amu ning la azup ning kha se kaisavat ram ok upat nak le sevaram ku upat nak chu je khoi ka zona asi ti sia chon bible achom piak mi khan silo ama apum pak anun zia le alung pothim rima khan upat okla khate mitoi dorsi milung sau simu chon din falnak atan bakmi se achung tak la ama la pathian an pe tla inak tak akhan zeben tuk chia da city kha kan thailo na hi kamti menung kam hu kho tok le kan fian kho tok a chun mi toya idol chon anun na thiang hlim din falnak atat ima zon te a chun upat okatlak te karo chon rolu thacham nak zong chu ama ani aton bak mi achim mi sitika rolu thacham nak nun angai mi si chu zong chu upat okatlak achom piak nak dang akhan kan lung atling lo mi zong khomen asina en kha ka ban chi mi zon te akhan ke chuku upat tok nak ase la chu cha chun online mi soi le mi thang chat le mi that lo nak ban chim ban lang tar khe afoi ta dake social media hi baya am hanzia kan thiam lawa han chun ke mi ngai chet tar kha afoi ngai chu cha chun social media kan fanning te hi iral rin deu naw si lo kan lunga mi pau kan lunga chuak mi pau chim nak le tiel nak na tiel kho na chim kho na en makha zoom tu kan nun kan zoom tu kan cha chun a har mi thila rak slem lo timi te kha kan fiandinga khan chu bem hai thia ban chim ta ka du mi se okay tu chu thong pang kan chim ding kam ban lut la ka video ram tho dong tiang rak zau we dinga khan ban som than kam ban du mi na se apakhat na ka chun US le kam ban kal lai kha ban zo manusia lo hi ka zona hin Mississippi le Louisiana kongkau aban tiel mi kha toy nak ten ka ban chim la tukum na khe New Orleans Louisiana Louisiana chu Tombia kan zau tika khen friends ke han leu chana friends ne arak okmi la rak ke pen mi ram arak se ma chu US ne anwa khan achok thani chu US ram chunga khan aban ital mi khase khrifa bia kan atam chon khatlai kama ker amma mirang shalomi mu minak le vai pol kha antam tu hai chen Louisiana
chung man a tu ku nak New Orleans rong thang he New Orleans rong thang he copy hlun a sipin a misual mi thalo ai ti bantuk mu an tamngai nak mun ma khe ase ma chu atu hen Fox News ne avantial ning sia khan chun Mississippi le Louisiana a hin thlani chung misual pol dum dinga misual pol dum dinga atu Department of Homeland Security semi ni khan atu he National Ice Poll kha azani le somnga avan thlan halai ti se Mississippi le Louisiana chu ai tlai mi silomu ai tlai mi sitika ma hi Louisiana anjani somnga Mississippi anjani somnga timo singha selo Louisiana le Mississippi from azani somnga avan thala im azani somnga ni khan thani chunga khan asi ko chongen misual le mithalo pol kha phungning laon ummi pol kha andum andoi ha mo andoi thalai mo ti mi tu khu chu fiang ne achong cha ka van rel men chi alo ka van thai ve lo la fiang mi tu chu Louisiana le Mississippi a hin ice poll kha jai le somnga van thalai ti se Mississippi le law enforcement officer te angan big mi alangan big pakhasmi ni khan chon van ki ice poll kha lunglom ten kan chaw than halai an ma he kan ram kan hun ma baya him nak ding cha khan patak te ren kan tuan lai ati nak kha hi ka zona khan Fox News ni khan avantial chalong sil Mississippi Attorney General Lynn Fish zong ni khan atu Homeland Security i akhoi tu semi secretary Noem he zong khan se president he zong se i kan ram le kan hun ma John Misual Paul Mithalo Paul an thiani khati minung pol zuar thainak tlaina khati banduk pol azor nak ding cha khan asi kho chongen ren kan tuan lai ti mi bantial mi te kha Fox News bantial mi te kha pakhat na ka chon van thom ko du mi na se cha pan hi na ka chon kan thai banduk ni hin kha New York khoboi an thim mi Mamdani le just President Trump chu in rang pia khan ane tong tak chang lai hi ton ding hi angai kan ti sia chon ro aning hu ning ai dang bak mi manung pathi kha an sitika mal han zonga Mamdani zong ni Trump chu asoi sele fascist asitia titiang interview na ka achim Trump kha ahua bak mi adu lo bak mi se rem lo bak mi se chwe ban tok thiamin Trump zong ni Mamdani chu ahuat ngai mi le socialist asilawa communist lunatic communist mi frut pa mi mol pa tia ati mi kha se malhana khan chun apum pa kan an dau nak bia kha ti nung ngai ke be fak bakhan ai da mi an se asina en Mamdani ni President Atuan Liomi natlak nak la dir kap nak talo in New York khoboi hi tla tuang te le tha te in ka tuan khau tak lai lo ti kha fiang te in akhal te ka Trump ka president sina khan ton kan du ko ti kha ahal te ka khan President Trump ni sia chun kan tong lai ti tu chun khan hin kha oi hawa khan zan lai chun hunga khan ton na kha an ngai mi se le aho man ni an ru lo mi aho man ni kizekan tel asilai te an ru lo mi thil achang ai rem bak lo mi le ai huwa bak mi minung panhi ana ton tika mit mai san I chuwa no asilawa birhang oka thalo na an iti I khawlen heti bantu khamo minong sinak achun ke kan ru mi khase ambane tong hina pan hi ambane tong na zaida achua te kha ti kha kan ru mi kha raksa sinan kha rakselem lo an van eton ta tak tika chon Mamdani zong ki President Maya chun toidor te in bia achim chwe ban token President Trump zong ni ma thani a huat nak le arem lo nak vel te kha kalta ken tha te in bia arwa chon zai tuk tiang da Trump ne ke zekan tila min phai tha pe kan ti sia chon reporter thongla tu pakhat ni
zegan tila a serious de umi mu bia pakhat be halnak awan to tik man akhan Trump ni khan humzul chitluk tiang chon Trump ni khan mit phai tha pe koi hawa khan lai ka zona hin banzau tam han usilo ana ton nak video te kha ka pakte banzau tam ma te be helping him to make everybody's sorry makasalo pakhat de affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about that's okay, you can just say okay. That's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. I think Trump is a fascist? I've spoken about that's okay, you can just say okay. That's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. La interview na ka khan to President Trump jo fascist dia narakti bal mi kha asitak takmo ti avan hal chmu thongla tu pakhat ne chu amui van lak na van zau silo mamdani kha ai phrung ngai Trump he num liau baka avan chim mi sitik avan hal mi sitik akhan mo avani phrung ngai asena in Trump ni khan jetin da te ke zaitim han rodul ha bp pa khan rodul ha lo tha te khan phoi jang te khan jangdam te khan hebei ko helet ko ati kha ati Trump ni kha avan ti mi khmuk la thil pi pa khan rodul ha atha ten helet ko he chim ko ti kha atha te afial mi ka sela Trump ni khan phoi na kan chim se chun mit phai pan te in nuam te in thongla tun ha sin zonga khan min phai tha piakti le khazon te hin Trump heaven fak ngai I think both President Trump and we are very clear about our positions and our views, and what I really appreciate about the president is the meeting that we had focused not on places of disagreement, which there are many, and also focused on the shared purpose that we have in serving New Yorkers. I've been called much worse than a despot, so makas ko President Trump la kai ma he chun ke pumpa kan hunin kan ro nak ai khat lo mi chu tampi khau asina an ma vial te kha kan beru anaka ba pi kan chia mi selo in chu New York mi khpi na amma cha that nak le than chau nak ding kha beru anak kan ngai mi chu se tu tam president hi kan ton mi chu kai lom tak te kai lom tak kai lom hui te tak te khan awan chimi kha it's not that insulting. Fascist ti arak au mi kong ka pe Trump ni khan khachu thil zekan dal thil bp selem lo ma na kan chie de man khan min an ka phu mi kha tampi ko ma chu ini so mo insulting ini so zai irel lo aselem lo ti kha avan chimi ke se cho hi ni afian tar ngai mi pakhat chu politics ti mi naingan ji ti mi chu zai da ase nangan ji ti mi a hen ta chun ka national politics amiuta naingan ji ti mi le party politics te zong kha party nangan ji ti mi pol zong kha chun personal politics ma pum pak cha thatnak long rian atun min hani ram rian an khin mi ram rian an tuan mi pol personal politics ti mi zong kha khaw hi ka zona hen party politics le national politics ti mi he tampi ni athaidan zia kan thiam ton lo mi se party politics ti mi chu thim nak tu alai thong thang thim nak tu liao thong thang a hen zekan tila abi kin an man mi achang mi thil ase thim nak tu liao achun kan ma he akan zom cho tu pa kha asi kho chongen dau kha sikau achiat nak jong chim phung sikau chun zekan tila bethalo jong khan ani ta US politics lamang chu sim US election politics and ting hamo party politics and ting hamo polso zo banza ulo jai to on da thim nak leo te an ti ning la an social ning ke afak bakcho ma ki party politics ase ashana an atu kha ambani ton bia an bani ro New York khopi cha than chau nak New York min ha cha that nak cha bia an bani ro in hatlak nak an ban ngai kho mi kha ma kha national politics ase tu cha chun party politics ni a huap mi mun ma chunga chan chunga anum lewa khan chun asi kho chungun bitchia kha bethalo zongan anati kola ana social kolai asenan makha atu ma party politics kha atu an lon chang national politics am phan chang ramnak ke mi pi cha thatnak ding cha rian atun tu kha rian tun nak hun kha am phak chang cha party politics ni khan munma alak ding kha asiti lo munma party politics ne munma alak si alak ri sia khan chun
azai tim han rian an tuan kholai than chaunak an to kholai lo me pi cha that nak an to kholai chu cha chum party politics election politics le national politics ti mi hi kan thaidan je thiama kan thaidan thiam ngai a hawe kan chin mi pol tam dau khi kan bana chin nak pakhat chu national politics ngai hi ke kamphak bi kholo koi ka kanum nak po athim nak adi nu zonga chawja kan ser nu zonga khen party politics mo silo election politics mo khi kan kalpi peng kan nun pi peng rian kan tun pi peng ai the thim nak adi nu tai nak avan chaw mi party ni baya chawja an ser nu nuwa chon party politics kha adi e national politics tu kha kanikal piding kha asisang letutan na Trump le mamdan na ton nak ni hin party politics chu zaida ase national politics chu zaida ase ti mi kha afian tar ngai tia karwa la chu ase chung kha ka Trump na ban chim mi kha ban zap tam han usilo Be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. Please. kan bom lai tim kan ti mi chu zaida se tu lewe a Trump e chawza federal chawza him atimi chu ama mamdani kha sikawe chu cha chun kan bom lai te chu New York ko piten chau nak New York min ha cha him nak cha mu him nak la than nak cha kan bom lai tu ban to ken khoboi New York khoboi avan tlin mi kha kan lom pi tu ke te Trump ne kha akut tlai chu makha khan national politics ti lamang me tu kha ka van chim lamang mi kha makha kha angai kan ti sia chon election politics liawa khan chun Trump ne sin da te ma mi pa he communist lunatics ma communist mi shoot pa mi mol pa hanan thim sia chon New York federal bob nak campaign halai lo kam phi halai atu cho ma party politics kha adi chang national politics kha ban si chang sa New York that nak cha la him nak cha ama hi pa hi kan bom lai ti chang makha kha kan lungput asi chi ox politics ti mi chu makha kha amaru tak cho se nai ngan ji ti mi chu ai kan des nai ngan ai ji ram cha ram kong ti khas ko je lai hol ram rian silawa ram khel tia kan palan hana an kan le pya ke ram cha rian tuan mi phun cha rian tuan ko ma cha hlok nak wa ho len kha asilo asina en ram cha rian tuan mi phun cha rian tuan mi chu an ma cha zonga rian an tuan chi ti mi tu kha chu tuam bia ne khan fiang te an alang tar mi se okay ma kha kha se lo zaida an chai ti mi kha be pi bi ken tu tan ton nak zaida na chai ti mi kha kan ban zau la e atlang pi in pathum hi ban law se lo pakhat nak achun affordability ti kha se chu zaida se kan ti sia chon in man mai man aidin man pol kha ma pol he zetin da kan niam tar kho lai kan thum kho lai ti kha be pi bi khan tu ta na khan an chai mi se pan hi na ka chun zai se kan ti sia chon housings kan ti New York in tam deu in sake in man niam tar ding maka kha be pi bi khan an chai mi pan hi nak chu se pathum nak chu safety New York copy he zaitin da atuna kan him deu in kan tu kho lai zaitin da mi pin ha an him deu kho lai ti mi kha betak te an chai mi kha se chu cha chon January kum thar January ne khata mamdani ni New York khoboi atwan lai New York copy than chaunak la that nak cha tam pi rian atuna Trump ni hen mi pi ne silo media poll ne an ro lo mi bia pakhat achim mi chu ama impa he ma socialist community ar ka umi ma impa ni hen New York copy he asar shem kholai ma han na ken tha deu le thang chhodon asar shem kholai ti mi bia kha chim je chu ahu man ni anaru alo mi le achim lai tia ke anzup mi kha selo la anaton na ka hin kan ro na an ro na ai khat lo mi jong kha tampi chum ko lai nan thap ni kan ro na ai khat mi jong tam pi te kan ro na ai khat mi jong tam pi cha hi pa New York pi cha than chautar kho ko lai ti kha achim mi se ala an ton nak chu that nak adi kan ti sila chu an ton nak ni khan that nak be khia nak le be cha nak kha
tha khatampi achwa ter ma te kha tu liawa US media pola chun tu Fox News song CNN song CBS mu NBC vazau lo Trump le mamdani na ton nak lo te salai kan ro ning bantuk kha aslem lo tu chu communist socialist pa le Republican pa an tan tika khan ane siro lai bethalo na bethang thang na tiro lai kan ti mi kha arak selo onem te ben tha te mit phai tha te en an tong khau bia na ro khau New York copy then chaunak la that nak chala me pi him nak ding cha khate khan tha te en becha nak an tu khau ti mi thong te kha cha chu kam van thop du min ha se le video pakhate kan banjau than lai ma chu chuni jana ka chim chang mi November ne hlai ko House Foreign Affairs Committee tange ommi sub committee policy mimu ni zani just roi tu cheu khat bol ni koram kong cha imhai nak an tu liaw California in Republican asmi Yong Kim ne achimi te kha kampal te banjau than tan hau selo is a failed state, rapidly becoming the world center of organized crime, with more than half of its population living in poverty. Burma chu failed state arok mi ram asichang valai chungi online scam central te online chepian rentron nakan timivial te an hun pi asichang an rami milu acheu chu sifa nakampan sifa kanan Nearly 3.6 million people internally displaced. Ram chunga nak ngai lo avai won mi abak vai mi moral riel pol kan tilai chu ma pol kha 3.5 million noi thum le acheu reng lo an si change And millions more having fled to neighboring countries. million annuai liangin ram liang in pa anjam Junta-affiliated scamming networks operating within Burma have targeted Americans, stealing billions of dollars a year from American taxpayers. kha ani jana ka chimmi kha se khate online scam rentron tu pol ni khan American mi pin hasinin khannak an khan min ha tangka 1 billion reng lo si ti lakha adi la khan kan banjau lem la lo ni jana khan tlam ting kan chim chang ko cha khan te ka zona hen van la ka du mi cha fail state arok mi ram fail state ti mi chu zaida se te mi te kha atoi fian nak te in ban chim ta kho ko ban zom lai arwang chu valai chunga hen fail state ti arak ti mi ram an tampi chu kumni kum thumara unhu amo sa kum ko kum fa ara unhu amo aisar siam mi ram asir athang chomi developing country ti bantukan min bun than mi jong kha an tampi kol ram hi fail state ti ngai he min approval lo asena en arau hlana fail state achang ding mi ram hai ti bantu asilo fail state asidiang mang mi ram hai ti bantu kan chun valai chung media ni hin antial mi le an chimmi hi cha umpa asena en fail state list banjau te ka hin koram hi chu ma han jong fail state nga ya hin ar ital lo asena tua hin chon atua Yong Kim na ban chimban to kan le valai chunga roi tu tampin hani koram chu fail state arok mi ram ti kha official te in an chim chang amphon chang fail state ti mi chu zaiban to khida si ti kha me pini kan fian kho na khading cha pakhat na ka chun chauza cha ko na an chauza ni uknak lai zai man a control tha thi na control kho ti lo mi pol chon ram chunga khi ram chung ral sau pi a thau mi pol chun mi pin ha ni khate ai ok din ok ngai lo sifak tukun mi ram pol khati ban tuk kha se chauza phoi na chun chauza tha thi in angai lo mi ram chauza cha amin me men na an zai man atu khoti lo mi ram mi pin chong ni an upat ti lo mi zai phan an rep ti lo mi chauza khaban tuk pol kha arok chang mi ram fail state ti kha an teams angai kan ti sia chon hiban tuk ram pol hi zuan ne zuan ho zuan ne khin tang tak ding ki ase
shina en zuan he amin long asicang itu chun zai man nol ngai nak anei lo mi vaya sifak na bom chat nak le angan dam na kong ren tun nak achon san tle nak tam pim ko lai na in iban tuk ram pakhat uk nak kong he pe itla in ram pakhat ti ananga ji politics kong kawa hin zuan ni thak nak nol le thak nak nol he angai lo alangin nol nak cha than nol nak bia chim ti ban tuk long kha an ti kho mi se chu angai kan ti sia chun zuan he ton wo ngai tu bik sinan zuan ne je phan ato khoro fail state kong ka pe tla in la pan hi nak ton wo ngai tu mi chu ma ramme a nak a regions community kan ti la cha region community atu a koram nak chu khila de se chun ASEAN khasi cha khan mu ASEAN hi koram fail state asina kan aisar siami athat kho athan chau khan kho na khalang chanol ngai ton wo ngai tu bik ASEAN le ASEAN zone je phan ato kho hlai phone lo chu cha chuna tu ban token kan ram fail state chungin te ai hlip phuak athang chomi ram athang chau chu ma mi ram asi kho na khading cha hen kan dau than na kha kan tai hau dau than na kha tho tin nak kan hu hau chu lawa chun atu na kan ram arok deu thua ma lai arok deu thua ma lai min me sayai tia kol na anti mi siang pathak ok tu ngai lo du po in miram si kha foi hi ban tuk liawa hin aba pi tak mi chu dau than nak atu na mo me pi lai me pi ral kap ha lai ni zai tuk kan da me pi an control kho zai tlon me pi an uk kho ti mi kha ba pi ta chu an juji chinlen council asilawa ma le peng tlang cha ar kum mi ukhroi tu na pi tu au chho ya phoi ti mi pol ni khan zai tuk kan da an nak mun ma chiu me pi an uk kho na an control kho na phim chon nak la ya se izo khan nak dang se zai tuk kan da chan kal pi kho ti mi kha abe pi te tak ma kha tu atu liau te ya hen an juji cha chan tha simi chu atu liau te ya hen fail state ti mi min am ban bun liau a hen an juji ni kan ma ni do ko hi kan ma chawza hi kan ma kan mi pi ne akan dir kam mi le mi pi ne an kan vai mi san azul mi pi ne an zul mi chawza ikan ma hi kan sko kan ma ni si kho chun kan control kho na mi pi kan zo khan kho na ti mi kha valai chung pi thai in an lang tar kho sia chun tu tan an juji cha han credit tam pi akai ding mi city mi te zong kha ban tat ka du mi se okay tu tan chuma avial kha kan ban rom kho mi se lo pathen adam na kam pek sia chun thazan la ya thong pang thar he kan tong than ten halan di lak chung kalom chun cha mang cha di nau